Mũmbĩre wa nduthi, mĩcoro, marangi, rwĩmbo hamwe na mĩaka nĩ mamwe ma maũndũ marĩa marigitanĩtio na kũmbwo kwa irathi ũkuui-inĩ wa nduthi. O mũthii na mũtwarithia arĩ na kĩrĩa endete atanambĩrĩria thabarĩ. Ũmũthĩ ũyũ ti hinya kuona nduthi imwe irĩ na TV na ingĩ ikĩhũra nyĩmbo na mũrurumo mũnene, maya mothe magĩkwo na muoroto wa kũgucĩrĩria athii na rĩmwe kũhoreria meciria ma atwarithia a nduthi arĩa maugĩte mahinda kwa mahinda makuanagia mathĩna matiganĩte o mũndũ kuma gwake mũciĩ. Advantage ya kupimp bike ama kutengeneza bike ikuwe poa ni kama matatu. Unajua customer anapenda kitu safi, kitu poa. Unaona? Customer anakuja kama bike iko safi, iko poa, anajua before hata kutrust, ashaamini hiyo kitu nambeba ni kitu poa. Unaona? Haya, ukikuja second, hizi stuff tunaweka taa, hizi tunaweka music kwa pikipiki. Hakuna mtu apendi kuentertainiwa. Kila mtu anapenda entertainment. Sawa. And kwa customer sasa ana entertainiwa, the more pia una gain trust yake. Kesho kirudi atarudi kama ichukua tu hiyo, wewe mwenyewe ndo baada atakuja kutafuta. Inakuwa ni kama customer attraction. Juu sasa kama sasa unaona usiku ukikuja hapa, kama kuna customer anaweza kama hapa, msie tuseme anataka bike iko na kelele ama mtu kuna stress zake, anataka tu padi pa atasikia tu kelele. Muziki tu. Ukiona muziki hapa nyajo bado unabeba tu. Uthaka wa nduthi irahuthika thikũ cia rĩu ũrĩ na ũũgĩ mũnene igũrũ rĩgiĩ gwĩtĩkĩrĩka kana kwaga gwĩtĩkĩrĩka gatagatĩ-inĩ ka thĩ, na nĩ ũkuona ene nduthi makĩhũthĩra mbeca nyingĩ gũturithia nduthi ciao na njĩra ya gũciĩkĩra rwĩmbo, cuma nditũ, itĩ njega na gatũrũ ka ũhoro nĩ mĩcoro ya kũgucĩrĩria thĩ. Atwarithia magĩtarĩria nĩ mateithĩrĩirie kwararamia neti yao harĩ kũnyita thĩ. Mimi ndio ni pimp hivi. Ni do yangu nimesave. Kama mimi nilitumia 10,000 ndio ni pimp hivi. So mimi nimesave juu mimi ni kijana pia. Najua pia mzee akona responsibilities zake. Mimi sina familia. So mimi chenye napata na save na inaifanya hivi. Kama na saa nataka nirudi riko ikue tu manyanga. Mĩingĩ ya mĩcoro ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ya aini marĩ igweta, kĩndũ ona kana marangi ma kũgucĩrĩria ritho ĩrĩa ĩrũmagĩrĩra haha kwa haha na maandĩko ma kũgathĩrĩria mũtwarithia. Naitwa Fellow ama Boondocks. Na wasi hapa ananijua Boondocks ndio bike yangu. Bike yako Boondocks means what? Boondocks ni cartoon fulani, inakuwa animation, mpenda cartoon. Na sasa niliweka hiyo juu watu wengi unajua kipataga makatun wanapendaga hiyo bike. Tena wazazi wao wanawapatia hadi do. Unapata sasa kuna watu wanatumago huku, baada warudi na matatu nyumbani, wanakuja wanatafuta Boondocks na wapeleka mtaa. Nakuta wenye pia wanafanya hizi mangoma ni mayouth na sisi tunawasupport pia. Sisi tunawapenda tu. Juu ni wa Kenya pia. Ndio maana saa kama mimi huyu OG ni Mkenya na mimi namtambua mbaya sana. Arĩa maikangĩtie matukũ nĩ mathuire nduthi iria iramahanyũkia na irĩ na inegene, no kũrĩ arĩa marĩ thakame hiũ ihenya rĩa nduthi nĩrĩo mendaga. Mũtugo ũyũ mwerũ ũrĩa ũhĩmbĩirio nĩ atwarithia a nduthi nĩ mwega na nĩ mũru maitho-inĩ ma andũ amwe, mwena ũmwe ũkĩonekana gwĩtĩkĩrĩka gatagatĩ-inĩ ga gĩkundi kĩmwe kĩa andũ na kũregekania amwe arĩa marigitanagia mĩcoro ĩno na mwene nduthi na gũtũma moneke ta mĩkora kana andũ matarĩ mĩgendere mĩega. Hizi zetu za kubeba wamama na wazee. Na hii ya manyanga, hii ya buruburu ile kuongeza kisosi. Inakuja parrrr. Hiyo wanataka wasikili watoto wamefunga shule. Hatuwezi beba watoto. Wanabebanga nao. Afu wanataka tuna radio. Sasa sisi naye tunabeba mama na hao wazee. Na magunia soko. Ukisema ati ndio nduthi ni nduthi, lakini ule msendi ya pimpio nduthi imekula ganji yake. Tena wewe hebu mwambie to hiyo kinyambi. Haya, nduthi kibambo ikiwa na kinyambi, kuna ile do utachajiwa, si ndio? Haya, uende hiyo nduthi stenje. Lakini kinyambi bado iko na. Si unaona ile ni biashara tu ya system. Ũtaũri ũyũ nĩ ũteanĩirio nĩ atwarithia makiuga marekĩra mĩcoro ĩno marĩ na itanya rĩa kũgacĩrithia wĩra wao, ĩndĩ ti kuuga nĩ mogomete handũ, no nĩ njĩra ya gũthutũkania mũtwarithia ũmwe na ũrĩa ũngĩ.
Wewe nduthi yako ni ya kinyambi. Unaona venye wanasema ati hizi nganya ndio zinafanya uhalifu, si nganya. Hakuna venye unaweza kumepimp nduthi yako na iende ifanye uso. Unaona? Jio kitu ya kwanza hiyo nduthi ni makabu. Si ndio? So mimi ningependa tu hii shughuli ya kinyambi watu wakubalishwe tu. Alafu ni Kanairo, unaona? Kanairo hata wewe sasa ukiwa smart utambuko smart, si ndio? Kuna sheria zingine zinatokea hata sisi wenyewe zinatushtua juu unapata sasa unacheki side is in 45 na ile side nyingine ni 44. Unapata bike za kule hakuna kitu zinaulizwa, lakini za huku hatuwezi weka exhaust, hizo zinaitagwa vinyambi, hatuwezi weka mataa, vitu mingi tu. Unapata sasa ukiweka kama hiyo exhaust hapa yenyewe nayo huwezi fika hadi huko juu. Makara wako hapa wamepiga civilian, wanakudandia. Oria maundu marathie macenjetie noguo nginya ruhonge-ini rwa ukui maundu macenjetie kuona nginyagia nduthi ni cianjitie kugemio na marangi matiganite o undu umwe na gwikira nyimbo makiuga ati ino ni njira ya kuguciriria athii niguo makorwo makiona uboco wao wa oro muthenya. Handu-ini ha Kĩo TV kuma kaunti-ini ya Nairobi njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru.